Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Fridi adet along tomon arwiki thilapen sining ame kangder parpik ajok penang anatum apran kedamnang. Non malom tomon arwiki thi ajok Fridi along ri along kedo kithakji aphan anda kisung kephonang. Lason si Fridi along ri adet along tomon arwiki thi chota kalisi sining ame sitami kangder pon sining ame pen long le an kangder kachirap lok kangder pon ajok sining ame pen sitami penang ana kisung dopon si Fridi adet along lapuson akisung kepholok ajok bang sirkep kebra sirkep abang phubang phiatum sitami apran damnanglu. Lapen birta ke tokbom apora hut an ke lapuson apran ke dam dopon lang pusi ritarli pon bom lang. News Desk Report, Karbi Anglong News. Khotkhoti pulis atum pen puthot ke ong dung heroin kenep dunlong. Theraponi phaikre trok arni Khotkhoti police station ke parlu Gautam Bosti along Khotkhoti PSI ki lapen C20 CRPF camp bukajan chelang petsi naka checking mate keton kelanga sai kedeng bom ahut ihum Chevrolet agari bearing registration number AS02G 4447 along Khangdun pen kiri kuruksi ke ong dung hompli kebra near cap heroin 624.74 grams an longponlu lason si bangso heroin inghap anatsi kapatu joy pensi longponlu bangso sai long kaching nang check abang phuamen laki karlitang akhesor dohotia sopo bandra dohotia artaning kan thongke brahini arong lakhaisi horu mesai PS kaka pathar tinisukia pusi pangthekpon do ana drugsta sisponsi SDPO bukajan John Das pensi chepari dengponlu bukajan pensar kurube Karbi Anglong News. Rongmongwe police station ke parlo along inut abang phu inglong han kachuri dam ahut marat mareng api ari dengpen apran kedamnang. Rongmongwe police station ke parlo borde katerang arong amikar Joy Singh Phangcho alang likai ke amata ningkreng barla sitami arniwang sitami habit mate inglong ahan churi dam bom chojor cholang asai sitami claim bom bang bomlu. Sitami kedamtang theraponi phai krep ho arni ahut lapuson inglong ahan kiridam ahut kopai kelang nopen ajok alang liphan habit achai kateng khengdut ajok adim along amat apra damnang juilu alang liphan rong isi amuni do anatum chelang si inglong ajo kiridam ahut si alang liphan kithitang abang arpum longponlu labang so ahut an sitami habit achai atum adung araisi komchen an pinlang api rong arat amuluk atum ase angtong chibisi pakat ponlu sitami lapuan kap hiremime aporahut anta ing namrai kom saikhi atum adim palidun wang velang pusi birta ke tokbom aporahut an birta ribdun lo rongmong wepen jona sing tiso Karbi Anglong News সমামান হল এটো ফৰেষ্টৰে খেদি দিবলৈ এনেকৈ হেৰি কোনো আহা নাই আমাৰ ৰাইজে একদম বহুত কষ্ট পাই আছে এইটো কাৰণে এতিয়া আজি মানুহ এটা মাৰিছে বুলি গম পাইছিল আজি মানুহ এটা মাৰিছে এইটো কাৰণে এতিয়া আজিহে গম পাইছে ইহঁতি ইমান দিনৰ পৰা কোৱাটো গুৰুত্বই নিদিয়ে এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে নাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে কিন্তু ৱাইল্ড লাইফৰ পৰা অহা নাই এই মানুহজনৰ নাম হেৰি জয় সিং ফাংচো এখেতক মাৰিলে এতিয়া এইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা হেৰি মৌটো খেদি দিয়া যেন দেউতা সদায় খৰালিত হওক বাৰিষা হওক পথাৰতে থাকে মানে আজি মানে সদায় মানে চব্জি বিচাৰিব আহে সদায়ো কচু ঢেকীয়া শাক এইবিলাক বিচাৰিব আহে সদায় নাম কি আছিলে দেউতাৰ নাম হয় জয় সিং ফাংচো ঘৰ ক'ত বৰডেগা থানা কি পৰে থানা ৰংমঙে Dokmoka police station ke parlo langhin doidak ainglong along pen ke ong dung risim kangtang ahor murai kom sai khiatum pen ke longpon Theraponi phaikre pho arni aju Dokmoka police station ke parlo langhin doidak awai kang aju Dokmoka police station Hauraghat police station Uttor Borbil police outpost lapen DSP atum chelang pet pen kiri tarli kepa dopon ahut langhin doidak awai kang ainglong Manipur pu adim longde ar lo along pen AK-56 ahele ibong 9mm pistol ibong 32 pistol ibong 9mm sten ahele magazine hini AK-56 magazine humsirke AK-56 ahele amu munerkep ke ranerke lapen 9mm ahele amu mutroxi kelongpon
Labang so ke ong dung ahor murai kom sai khia tum ke long pon ki klempar asong atum arise mapot tahai pusi hon thepon. Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News. খবৰ সূত্ৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ আমাৰ OC হাওৰাঘাট তেখেতসকল এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰা হয় ডকমকা থানা আণ্ডাৰত দৈদাক পাহাৰ মানিকপুৰ বুলি কয় সেই অঞ্চলত আমি এটা বিশেষ খবৰ ভিত্তিত আমি তাত এটা অপাৰেশ্যন চলাওঁ আৰু আমি মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত কিছু অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ ভিতৰত এটা AK-56 ৰাইফল আছে এটা ষ্টেণ্ড গান আছে দুটা পিষ্টল আছে এটা 9mm পিষ্টল এটা .32 পিষ্টল আৰু 9টা AK-47ৰ মেগাজিন আৰু 88 ৰাউণ্ড AK-47 এমিনেশ্যনছ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এটা আমি আমাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আমি এই কোন সংগঠনে তাত থৈছিল বা কি উদ্দেশ্যে থৈছিল এই তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈকে আমি বৰ্তমান আমি আমাৰ তদন্ত আমাৰ জাৰি আছে Dongkamukam rong sopi along Chambers of Commerce atum hormu ador kejor kelang atum along kahumridam. Nijang Karbi Anglong, Dongkamukam rong sopi along Chambers of Commerce Chairman Michael Crumpsapen Pater Piponsi, Dongkamukam angkang hithi kulat along hormu ador isivet nangjipura akulat along tin kahumridam. Lason si ning hang aling ador pabat jam abang ki kroy krelapen penang an ke cho ahormu atarik ke tamtang asonamung dokok tangti sodak pen insai ponji lason si dongkamukam anchot kali Nijang Karbi Anglong hithi kulat ke doan humri dam edji puta Chambers of Commerce Chairman Michael Crumpsapen pachini pon Bili pujar long litum la check and balance itu area mukha ador mukha bang itu nanti lang pono tini asila lang ok boiler napen la itu sang han alu dali lah tapi itu check kolo asila so dia bang non acunuri bang itu la itu chamber komo sama ke isi area bang mana isi area pe nanti la so area bang bauman ji pansi itu la itu research person la itu panda acunuri padu pondro tapi non tak check long lo dak sang bang ke la aja ke 26 aja ke 28 la sondo tamela long ni check lo da ilong bang ke akulti bang mesen tamela bang akulti bang sab so nemi chat la son si thilong lo sida ma 26 lo tamela so sang bang ke aret bang sab so paso nei pusin tum pukang lo apen pena bang tigo thilong lo patela so sang bang tum mane system so sang bang ke asin tum pukang lo asong tha prek jam hormone se medicine men chenglok dang thula ke cho hormone men chenglok prek jam hormone expire hormone ko poteng tum ko pia father step dek dek bang nei tum lo se la ilong ba ka to kalong se la son expire hormone thilong lo ko de tum lo chamber ko ma ke mane hormone tamil se sang ko mala so kapre step mamili tum ma ke jingbai pen kapre step mi dek nang ko dong se expire hormone so ko de tema ka cho hormone ke mundi dong se ke cho hormone expire ko patela so hormone mundi da pas tame api ko ko ma di me sa son ko ko la se la ka cho hormone ke kado we tame public tum tame la hormone ke mane check and balance ma ku du sambil tum ma ke along tin na me check and balance ma ku dam ko pini ka check lo ta